umuntu ochaza ibongo. Into engi-understanda ngomculo kuyenzeka ukuthi umculo ethi uzokhipha ngedate ethile bese umculi engakhiphi. Uthola ukuthi useqede konke yena acanga ukuthi uzokwenza ukuthi umsebenzi usele ezandleni zabantu basestudio, ngoba okunye kumele sikwazi ukuthi umculi uyacula eqede ishiye yonke into bese kuba khona abantu izandla eziningi okudlulwa kuzo ukuze umculo uphumelele esandleni sabo efikelele ebantwini. And kunezinto ezithile ezibhekwayo ukuthi i-album singayidedela ihambe seku-right. Engicanga ukuthi mina ngizosho ngamagama abantu nje futhi ngiwabeke. uManqele kungenzeka ukuthi yena ngoba i-play night ngomhla ka-3 uzobe sethi wathi masefika ukuthi hayi ngomhla ka-3 ndoda kuzobe ngakabi right kuze kube right nge-10. Kwase-ke kuthatha isinqumo sokuthi egcine ethi ukhipha nge-10 okungaphinde futhi kwenzeke kwasibani mhlawumbe nge-10 futhi ethi hayi bafowethu ngeke sakwazi ukuthi sithole umsebenzi ngezathi ethile ngeke ngiyiveze mhlawumbe egcine ekhiphe nge-18 yabo. So ngikhalelele ukuthi-ke kuthiwa uba i-challenge ngiyakhalela lelo gama lelo ithuba lake li-challenge ngoba bafowethu zikhona izimo kanjalo noma ngingakaze ngicule futhi ngingakaze ngikhiphe futhi ngingasobe ngacula futhi ngingasobe ngakhipha kodwa ngiyazi ukuthi umsebenzi ufika ucula uqede wena mculi kwesinye isikhathi ubambezeleke ngenhlelo zakotudo noma ngenhlelo zakoproducer wathi angahle ukuthi yini lapho kodwa-ke khona into ecishi mayibe njalo. Ngixolisa nje ukuthi ukuphambana kodwa angiphambani ngokumbono futhi angiphambani ngokuthi mhlawumbe sixabane. Nami bengizama ukuveza nje isayidi engilibona ukuthi mhlawumbe uManqele akabalekelanga ngempela ngenze nawe ingqinamba zakhe eqondene naye ngeke yena ephoqa ukuthi ikhipheni umsebenzi ekubeni la singakashayi. Ngixolise kubo bonke abantu abangithandayo ukuthi mhlawumbe